Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic ceathair Rannóg 3 Cuireadh ag díriú a bheith ag Éisteacht. Level A1 topic 14 Section 3 An invitation focusing on listening. Le múna ceist de chur ar dhuine an méid sé saoir agus an cheist sin a ragart, asking someone if they will be free and answering that question. Thabhairt dócádaí sosialta, referencing different social occasions. Ceist de chur ar dhuine cén uair a bheith rud éigin ar siúl agus an cheist sin a ragart, asking someone what time something will be going on and answering that question. Cuireadh a thuairt de dhuine, giving someone an invitation. Ghlacha le agus dúil tú de chura, accepting and declining an invitation. Ag an bhfuileog cuireadh uait don chníomhaíoch seo, you'll need the handout and invitation for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Cuireadh. Cloisig tú PSC as seach górá ifriúla. You will hear segments of 7 different conversations. Tá daoine ag tuairt cuirí de cháirde dul áit ag an leo. People are giving invitations to friends to go somewhere with them. Ag gás gach chórá, chur tic sa cholún ceart thias le léirú ar ghlach nó ar dúiltaigh na daoine sna cóiráide leis an gcuireadh a fuair siad. In the case of each conversation, put a tick in the correct column indicating whether they accepted or declined the invitation that they were given. Cloisig tú an bhír a dhá uair. You will hear the sound segments twice. Ná bí búrtha mána d'iggin tú gach rud. Don't be worried if you don't understand everything. We'll go through the script afterwards. Cuireadh. Córáth a héan. Bhaile dul go dtí an teach tábhairne a nocht. Buíochas ach be me ag obair go máil. An teachtain seo thugging béidir, ní bheith me chomh grathach an sin. Córáth a dó. Bhaile dul chuig scanan ag an deireadh seachtaine. Bhreálam, gur mágad. An bhfuil éon scanán má ar siúl fé láthir? Tá an cin nua le Spielberg ag tasnú ar an aoine sílim. Córáth trí. An mitú síorsta na himáireach bei drama mais an airclan. Tá brún orm, ach tá sleidan agus cásachtach orm. Ach gur am maithagad. Ó méid an elevator. Cinte, tóir airad a tin. Chur me gléochart an teachtain se thugann. Córáth cethair. Ar bhaile dul chuig sesiún ceáil ihe luúin. Ó bhíochas. Bheadh sé sin go deas. Is fada ó bhí me ag sesiún mac ceáil. Córáth cúig. Ar bhaile lead ó go imirt liom tróna de dúna. Ó, tá brón orm ach ní féidirlam. Chorta mé mo glúin. Ní féidirlam siúl fiú. I chré tóir wacht. Tóir airach go tain. Córáth sé. Ar bhaile dul chuig ceáil chur ihe aine. Cén grúpa? Altan. Ó, bhreálam. Is breálam altan. Ach níacha mé ar an stáitse iad le tamil fada? Córáth seacht. Be cóisiir ag síle iad a saharn. Ar bhaile dul liom? Ba bhaid cinnte. Cin éit a muilimid le chéile. Cad fhí cúpla duch a ól san óstán rim ré? Sin smaoinú mai. Cuireadh. Córáth a héan. Ar bhaile dul go dtí an teach tábhairne a nocht. Buíochas ach be me ag obair go máil. An teachtain seo thugging béidir, ní bheith me chomh grathach an sin. Córáth a dó.
bhaile dul chuig scanan ag an deireadh seachtaine. Ba bhrealam, gur mágad. An bhfuil éon scanán má siúl fé láthir? Tá an cin nua le Spielberg ag tasnú ar an aoine sílim. Córáid 3. An mitu síirsta na himairach bei drama mais an airclan. Tá brón orm, ach tá slaidan agus cáiseachtach orm. Ach gur maithagad. Á méid an elevator. Cinnte, tór airad a tin. Cur me gléochart an teachtain se thugann. Córáid 4. Ar bhaile dulchuig sesiún ceáil ihe luúin. Ó bit rá. Bheadh sé sin go deas. Is fada ó bhí meid seisiún má ceáil. Córáid 5. Ar bhaile lead ó go imirt liom tróna de dúna. Ó, tá brónarm ach ní féidirlam. Chorta mé mo glúin. Ní féidirlam siúl fiú. I chré tór wacht. Tór airag go tain. Córáid 6. Ar bhaile dulchuig ceáil chur ihe aine. Cén grúpa? Altan. Ó, ba bhrealam. Is brealam altan. Ach níacha mé an stáitse iad le tamil fada? Córáid 7. Be cóisir ag síle iad saharn. Bhaile dullam? Ba bhaid cinnte. Cinéit a muilimid le chéile. Cad faoi cúpla ducha ól san óstán rim ré? Sin smaoinú mai. And Éisteacht me tríd on script, and now we'll go through the script. Córáid a hen, conversation 1. Bhaile dul go dtí an teach torna anocht. Would you like to go to the pub tonight? But bhrealam ach ben me ag abair go máil. I'd love to, but I'll be working late. An teachtain sichuan beidir, ní bheith me chóchan nóthach an sin. Next week, maybe. I won't be as busy then. Córáid a dul. Conversation 2. Bhaile dul chuig scanán ag an deireadh seachtaine. Would you like to go to a movie at the weekend? Ba bhrealam gur maithagad, an bhfuil éon scanán má siúl faoi láthair. I'd love to, thank you. Is there any good movie on at the moment? Tá ceann nua le Spielberg ag tosú ar an aoine sílim. There's a new one by Spielberg, I think, starting at the weekend. Córáid a 3. An maith tú séir san ihe amárach, ag drama má san airclan. Will you be free tomorrow night? There's a good play at the theatre. Tá brónarm ach tá slaidán agus casachtach orm ach gur maithagad. I'll make an eile beidir. I'm sorry, but I have a cold and a cough. Thank you very much. Maybe another time. Cínte, túair airad dit féin. Certainly, take care of yourself. Gur hiag me glé earth an teachtain sichuan. I'll call you next week. Córáid a 4. Bhaile dul chuig sesiún ceol ihe luúin. Would you like to go to a music session Monday night? Oh, ba bhrá, bheadh sin go deas. Is fada ó bhí me ag sesiún má ceol. Oh, I'd love to. That would be wonderful. It's a long time since I've been to a good session. Córáid a 5. Conversation 5. Bhaile leadóg a imirt lom tróna de dónig. Would you like to play tennis with me Sunday afternoon? Oh, tá brónarm ach ní féidirlam, chuirtigh mé mo glúin. Ní féidirlam siúl fiú. Oh, I'm sorry, but I can't. I hurt my knee. I can't even walk. Oh, a chréitúir bhacht, túair airad féin. Oh, you poor thing. Take care of yourself. Córáid a 6. Conversation 6. Bhaile dul chuig cheolcurm ihe ina. Would you like to go to a concert Friday night? Cén grúpa? What group? Altan.
Altan. Ó ba bhrealam, is brealam Altan, ach ní acha mé ar an stáitse iad le tamil fada. Oh, I'd love to. I love Altan, but I haven't seen them on stage in a long time. Cuireadh, Conversation 7. Le kosher ag Sheila ihe de Sahern, wala dollam. Sheila is having a party Saturday night. Would you like to come with me? But what cínte? I'd love to, certainly. Cén áit a múl míad le chéile. Where shall we meet? Cad faoi chúpla diath a ól san óstán Roimh Ré. How about having a couple of drinks in the hotel beforehand? Sin suíomh moi. That's a good idea. Agus néis na fagrí, and now the answers. Córa hen, diúltú, córa dó, glacha, córa trí, diúltú, córa cahar, glacha, córa ciúig, diúltú, córa a sé, glacha, córa a seach, glacha leis. And Éisteacht leis an script. And now read along one more time with the script. Córa dó. Bhile dulchaigh scanan ag an deireadh seachtaine. Ba bhrealam, gur mágad. An bhfuil éon scanán má ar siúl fé láthir? Tá an cin nua le Spielberg ag tasnú ar an na sílim. Córa trí. An mitu síirsta na himarach bei drama mais an airclan. Tá brón orm, ach tá slaidan agus cáiseachtach orm. Ach gur maithagad. Ó méid an elevator. Cinte, tór aire de ten. Cur me gléachart an teachtain se thugann. Córa cahar. Bhaile dulchaigh sé sin ceáil ihe luúin. Ó bit rá. Bheadh sé sin go deas. Is fada ó bhí méid séisiún má ceol. Córa cúig. Bhaile lead ó go immert liom tróna de dúna. Ó, tá brónarm ach ní féidirlum. Chorta mé mo glúin. Ní féidirlum siúl fiú. I chré tór wacht. Tór ara go tain. Córa sé. Bhaile dulchaigh ceáil chur me ihe aine. Cén grúpa? Altan. Ó, ba bhrealam, is brealam Altan. Ach ní acha mé ar an stáitse iad le tamil fada? Córa seacht. Be kosher ag Sheila de Sahern. Bhaile dullam? Ba bhaid cinnte. Cin éit a mulamid le chéile. Cad faoi cúpla duch a ól san óstán Roimh Ré? Sin smaoinniú mai. Anish, lay na córáite amach ó Socruithe. And now read the conversations out loud.
Agus sin deireadh le Rannóg and that's the end of section 3. Le múna ceist de chur dhuine an méid sir agus an ceist sin a raggart, asking somebody if they're free and answering the question. Tágart do cáidís sosialta, mentioning social occasions. Ceist de chur dhuine cén uair a bheith rudéig in ar siúl agus an ceist sin a raggart, asking somebody when something is happening and answering that question. Agus cuireadh a thuairt do dhuine agus ghlacha le agus dúil tú do chuireadh, and giving somebody an invitation and accepting or declining an invitation. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.